Good imamau, and so chorus good imamau. Kalangan kiyang kauno sa palmalimbok. Puna child more. Roson limbok ang kauno makapulipul nan wawa me waiko to waik pana kare to. Armas chorus nan lima the mowa and so said. Well, God is good and He is always good. Hallelujah. Cheka klabulabong kauno. Labulabong kauno yaw sa makamkatingkat katia. Welcome Korusia memimi metoda sang Pohnpei, Guam, Japan, mainland wasa koros nan mainland and Hawaii nan North Pacific, South Pacific. Wasa so chele bilbil masagingkilang nan pa office and Korea mem Pohnpei miminan irapan sampa. So kalangan kiyang kauno bueki technology to met. Kalwara child to pasang pananga child eupana rain count Jesus. Pong what so powerful kon nganan court kamelele manganan court pil sirer nan nganamuyan wasama kom gatin tune in from so child ready child analesang kauno. Men been welcome to Irakam patrodar on Facebook online when young to child Bible study masanang court eong child chorus ong aramas chorus oli mapulapul seri ong child chorus meweweki lokayan Pohnpei so jeli bilbil kemomot so makupromian maomong yung anana kauno ban masanong komi ni so tukan ranwat weliban tolaro kapasa sapul matrail speaker and pongpongwat mare ye Antirus Celestine men mokot kitri e aleta Christ ni asam barisa kuno e papa kauno Pohnpei o ansawat e patpato Hawaii we papa kauno ban ministry in Ephraim ima coordinate Ephraim USA na Hawaii ima chairman in Christian Mission Fellowship agan yang kautak CMF Hawaii popot serapin masama matang serlinta aratungal seripaman putrak siliman putrak aman serapin siliman sapulma vision ong nantatokin ministry nan Hawaii outreach wasakan koros nan teken Hawaii next year Honolulu. So kasampal sampuga challenge mangi background tepi history wagi kapeng koros king kapurpurlang kauno wagi sapul ma pekar o sapul ma tatok makolokolong ke child nan sapul ma pekar bilan sa water kapasa tamak child uya punyan sa machay king kapakap at child ng pokata manaman kapakap kin weweki tame hanan. So let us put our hands together and welcome Apol machay darra ran water pitata karapana child we at the talket. Waki song rosi. We ran the talket panusakla. Aria kapua koti panagis just summarize tamak child. Arala vida tamak child. Tausang erla kota child bantaw lang na sapul machay lesson po. Lesson na kayo mutumot. Ari, ikamele ma child time in mama san pana ima kayo kasompano mo. Ngay ikan man iman tapir. Tama kotkin kam kamagit kilaleya imen wiayer imen chapiatar istumen rong at de istumen mumumuheta so lang lemon coat the kapayan coat the mokitin coat na naimo wegi an so cross bang kilang melelin coat rechain tai supanuti ban kom sutukak nennen da dueta termaya makasaya sutukak nam palwara ku yerer siniyaikin mokmokit nan palwara kita mana-manan coach teng ngeng sarawi melel ngeng saraw makam kamakit pan kisang sangan angin luwat kisang sangan angin somaw te sangan angin karyakan makin press atay more the compress atay more makin itangati chela samak chel mamor pon sampayo makaiten sampawach pan sorala a coach makchel papa awi mamor
Aria kalangan ng kaunok chay chap kita so malele kamele le makomuyong ngay kat wasat pweki miera chan so testify ta katete ta ma court kasale yung niyan so makakaleb la kapakap nan tu ka nan sto sa nan patrong wasanga nan so an so kokorur kenang wi chow ya paraparan an so mekin nakpataki kin changala chanan mon tutuan mon kay no sang ang kauno te kas kasi yung kauno pweki yan so ang court mo asang nan so paraparan pwede kita yaleti dama kuburang kauno sangren amanaman kachay arian so malele koto bil momotso I momot isoma kachay isola pwede laba pwede kaunan kan maleti te kat pilata me settlement miminan jampas maramas wiyaki dabba apo men kat nan wasa me peini katin kapagata ar komyongay kanene te kasambal mo silangan kauno Meman mentayang komu makom sakanakalar, kom malar, kom pantala, ibalin tayong ukme. So chamela likamun chabal mo. I right timing mo ma. Isinabil ka kaprela rancha yo. Pa iranach. Rancha yo yung waiser ran wachay ranach. Ipilata me utani ban ni jeje. Kay ar momotso ye komu yongay. Kay kariyaw ye manamanen mamo. Okay, manamanan mamor wewe ku utang chay lanana yeyasan Christ. Ligi isang Christ at child more soto panlel taka makot kuburki. Wege buksaroga de yang child child chorus fall short of the glory. Child katia sang lingan makot utang planen koto. The blueprint makot kating kas kuburada ni tapio. Kaya ri makarata chay layman kolanga to Christ. Awi ay po. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Kalangan ng kauno, weki utan sa pilata makit korospan babakot sa ban. Sa ban alek kisakis weki ay wiya babakot. Istobil ban alek kisakis weki ya babakot. Ama naman kit utan pananane Peik yung goat. Weki kit korospan alek kisakis o kit korospan alek tanak pantaso wiya. Okay, so our ministry, I ministry. Our child work together. Kaya batis karach mga boat second yang jump into the boat. Second yang katlong ibahan tayong kamela la buksaro kate yung child meman makamela la so mekos mga parre. Okay, ari at depend on go. Okay, kauno ko pre yung ukiyo mimrem lalabot pagpagagot pagkot utan ban nalabotong gomuyongay. Amen. Amen. Okay. Last magtel totong pong yan son kapakap. Kakairtan kapakap. Wagi taka wiyakos ko sa iya can come to pass. Taka can pakpaki can poita. Kaya rin coach iban tayo magpakme coach kaun chay perong panabong magpakme coach kaun sa sapang mo peranta lusulus ki ang kapag. Iban tayo mag-coach sa tuwa charamas memang kolugadisang dami mo. Okay, tama mo utanakin man katskiyang. Kaya wewe ka masa takiyang ta sa takiyang ya, wewe ki apil mawang ya. Wewe ki iyanane cha wiya ka kairta ang bangkasaleyang ya te bangkiyang ya. When karasaba mamet kakabakap cha 1 million ko yang. Okay, wewe ka main imek cha ibig salilan sa plaut ka main ka call nga kay tato ka kay school kay sangan karapakan which mean imo mo na ko takin ya bring it together. Imo mong ko takin wiyata pakan kaktiarata lilimat na tama kupura ang mauro ay mo. Okay, go kita sa apot pweki I bought. Okay, but at the same time Bill inaneti yan so coach Bill. Bill yata, iti yata ibanu yata tawagat sa apot. Oh, praise the Lord. Ibilaleta. Okay, go kita tataka intentional. Igo kita tataka kauno planin kocho. Okay, interrupt tayo plano. Ari, yachingay. Uya babayar ko. Ari, menta ko tatatap. No. Dami uya tatawang kakarapa po yan kak. Okay, give. Iman be a giver. Na coach masani. Kauno pa kang raikan makin give. Okay? Awiya, kauno kung parang di raikan makin kiwi. Ari maka kikiwi. Woo! Praise the Lord. Kanimin coach inanan kupur parang gano. Okay? Kikiwi yawasa. Isa mastoa komasa makamigigilanan papain warom stosa komasa give in his kingdom na way na business tame ka chingupurgi
Okay, kachailen kak Wayne ya sampan kak impact with the gospel. Okay, masa na ikut nusan mo. Okay, ar kapag akot, makom experiencer basta pa nang kapakap. Praise the Lord, makom sek experience kana nga ma lalopot kate karwaru kate pakicha sa basta pa nga samala komam ko po kan samala. So kate mo po coach nayo coach ranwat coach lakap ariya mangi atama ore maktaban lalenong lalopot ar kapag akot so ka ranwat kalanganen kauno. Ewiya lesson ma. Ongya Ischaka melele mama mia mema nan ruma lel pil nga inglutai mor debil lela chai leader me bil abja mama sano me komu yo ngai kak tek chakana kalar painkors tek chasolara na yang kapayata. I don't think so. So ta memang ka kawata ba me strana na bay. Aklang wala labotin court kaskuli kitai sangachanan garden eden. Koko to lel na revelation. Katama-tama pil kalaslan sabol man kauno tanang koros na momotso isuo puksaraw masani masangkay marketing church wiyawi momotso isu maban kauno bang kacinala okay kauno kacing kasale yang rail kan okay tamarana na prioritize na rail maurani kate matawa puino child focus ang kitay po masanang court on kitay okay karabamia okay ang men Israel utang court pan wiya sabol ma kapung-pung ang ray. Kareta ka tebil manokela kapakap ki men Israel. Utani yang courage nanam kapakap anso koros kapakap ki sapulman ko takan. As a church, utan chayla na focus kapakap ki. Wagi Israel me uya central team. Israel me uya team in memorin sampapon. Kay song koros pil measurement koros pil ulang Israel. Kapayo makauno hinoki yang kichay sang balimasa balier balikapi makay bangkoto utan kamelele strong rabang yala serian coach kan na kay yei komuyongay mga saraw mereti techi kalanganen coach makareta kay we are outcast teman-teman kay kareta just chupan take it lightly utang taban kalangan kiyong coach o aleta mauruat niya taban memoriangi. Okay? Hari, yet iban transition ng pon pakan kak kilangar makaman copy email serpino ko pongo akay kin kak inchingiti akay kin kak kilanga cha memorize akay kin kakari uya men ka school pil mawang kitain po masong kat korosautela atel karaba kana sola excuse ikin ta Bible we are free. There's no excuse. Ang ya, praise the Lord. Ariya ka nga court. Okay, sa matay larapin sa Quran what yay Peik. Main ko yeo lapin lo kaya utang kasampal Peik. Okay, kamelele main so may patuan Peik. Kamangir kitay seritak tay kaskulang Peik. Discipline wiya kakairta. Okay, ap miya katagarin Peik. Main ko komuyong ngay malibilipton nan-markikan. Kaiten nan-markin pon page. Ab nan-markian komkak aletis pelang mo wasansal komkak flip sa pulmami phonen makompan flip kapatapatapan law. Kilalopan law. Ama so kom table where we nature like tika idenan pil. Katatok rapanota ta sentong komu tuwetar ken kata-kata rong komunan messenger lesson ko pon kaya dami break it down ko pwede yang ki chiniach ka school sa tiara tame utana ka sampal I paliyapan ka school yai distraction imakarata magchebil bang watak nan malkaka minan proverbs labing bata ka kasalayang kitain makauno kalap mamasa niyang kitain pay attention and so forth Pwede na nansong katirop, na nansong somaw, na nansong moni, tatak, popo, ping, baliyo, baliyech, kinkariyang child distracted. So wala pay attention ng kauno. Ari kamela na sa Quran what court pa masa ng kauno. Yari ba wata kang kitairan puk, matabiyat, okay? Peik, takoch peik, o, wag kita, tame peik kasampal ki, o tame chela na neki kabayata. Okay? Ari, iba wata kang kitanan, nan kayong son riyaw iralaw riyaw rajikitik silu kaya masani makchaiken Peik yang sapol man court ko sonatakan yay kasalaban na child asa
Si Peik makasalita ka sa court, taga sa court. Amen. Amen. Okay, kung kakatan ki so lang, ikakatan ki so lang, ibuti ayo, ibuti rantayo, may bilwaray lara sa Peik. Eso to mean, may sa court. Pwede kakan Peik, makasalita ta puksaro katete, may iya sa ki ay court. Amen? Hari, ebit wala masa ni wasat, tana, meman makininta iya sa absochakin Peik yang sapul makosunatakan, yeyara mas likam mani, pwe memelelo sotomire. Ari, ira chikitik payo, kapang kowe, karapa makapangawatak che ira chikitik siluaga suto kapachaya ira chikitik bayo kapang suto nun wewe kita megas kasi. Ya, kasampal kachayla nasa, me Peik yey kasalapan komuyo ngayata sa kauno. Ama kachanta, apcha sutokin Peik, wewe ki kachalikam. Amen? Hari, kapag takot Peik, o pag kita, yay, pwede kita pagkakot, kita asa easy. Ta asa easy court manit magtawiya baba. Praise God. Wasa mo kong mimiyak kong kakpeik, wasa may mimiyak siya kakpeik. Okay, ran watch kong bil kakablay peik, soto bandala. Tatawakin peik, hanso course require na tamo. Amen. Okay? Arkay di isang, nabayawa kasaya, tana, Dagot Peik yay wiya kupron ko sang niya child wrong. Amen. Yeah? Sang niya child kan wrong. Wrong ta. Wrong patak. Wrong masa ng court. Wrong ngayon sa kawin masa niyang nanamoy mongyongan dabil masa niyang komuni arvo voice. Kay ningila kin peito. Kay tani vision. Niyam kin mail la ko raman. Kamelele me chotok child minan rumot. Kita yang experience, quote masa ng kita ng vision, the dream. Okay, the oraman. Apo ima kasampal ki kita kin kanayong pala chay rong-rong pwe kimi ka sayaw, ma chay mer rong-rong ka song chotok chay bilgan rong-rong. Okay? Chay bilanana aware pwe kya chay rong-rong sangan ngil kay miyang ngilen ko kapitian coach, ngilen trepen, ngilen ramas. Okay? Ari kita bepang kayo nanti yang kanayong kasampal ki. Acha wrong pagchan kak Peik yang. Amen. Hari makcaban kay isang panangin ya po kita kasi ya pwede limpakan coach o yay makonong. Okay? Pwede limpakan coach o yay makonong. Okay? Limpakan kauno makaretari. Makabang ko preto baliech pali left right side ay left side kabang lang tama kaiten limpa ko tama tama kaiten Peik ko tama Peik. Okay? Ari tama kaiten Peik. Ya, nambayawa kasaya. Papa ko ni Peik ni sanatay. Liyaw song may I have to learn this. Okay, aray na uya memoryang kauno kay tama may. Memoryang kauno. Okay, you learn pweki. Okay, ba Ana panaramas kachaikin man baba coach in our own comfort zone. You know what I mean? Chaikin man baba coach ni pain. Yeah. I can't send them out. Okay? Like quiet time. Quiet time utan sa chukabaran. Pagkabanana payang amen may, right? Kapakap. Miya kay kasumang kapakap. Kanana kapakap. Pagkan kaka-aware. Kay kachailan ka. Lapalan. Kachail makayo aniki. Yeah, kailangan utan discipline. Discipline makers kasi ka school. Ngit-ngit. Asa child representative kay isang nan lang, Child kat sampa. Makamap chay butiyayo, komu bilaman representative. Kahit na ramas pepil kamuita, coach mepil kamuita. Amen. Makom kamera la kong banda, amen. Amen. Praise the Lord. Yew sa may isa sa patakang sa man, nansub. Wekin man pataka ramas iyang kiklangarail reaction. Okay? Praise the Lord. Coach. I just believe. Release it by faith. Pwede kapag kilar, well prepared. Ono patakiyang coach. Pwede sa mga coach mabamasa ng kabut. Pwede sang murarana chutang kompan chapta Peik. Pwede sa mga kompan Peik. Kumsular pang kamele. Tama siya pelkininta. Kailang estoward. Echito to. Kailang apuan. Estoyawi. Kailangan kanta ang coachan mana-mana kailangan siyawi. Kautan pa eliminate sangan mata-mataw ko sangan likaw mong chapel magangkoten tayo maham coachan chik-chik ang coachan utang coachan. Amen.
Ay coach, i-coach man magakong megoros. Praise the Lord. Ari kasampal, baba coach ni painin sa na child kay ten Peik yung mo. Imakaretak child na submit at child leadership. Magawiya baba coach ka matamatawa mga sa raw panaw ta chak katsti kacangay ko wiya me coach Chabia taruya meko chapcha ibutia yo aka plana taruya meko jibanda yo kana na will watch out. Weki ka sambal wak chay melan deal with the flesh. Achay nature kastana na pertako kaskuli kunupay. Okay? Kapirta achay magakon pang men we instead of selfishness maraginda. Robrobang pain ngay tama kan sa mau. Tama mau ang yo an song ko okay. Ibang ko liang ko no ni so wasab. Aklang discipline ni mekos kasi kaskuli kunup. Takot discipline ni paluarayet. Working ngan. Okay, pugsaro ka dito yung changen mapay ka paluar meluwet. Praise the Lord. Kaitan ang giyang kichay excuse no paluarach meluwet. Paluarach meluwet. So kung mapampilata mapaluar ang pangkelay buka mananane submit taong palingeno ang generate manamanan coach ta kelay sang kauno paluar mo ng kelay. Amen. Kasi lang. Praise God. Ngay, iyay kapag pran koros, palwari utan pangkelay, karapa iyay imi ko siya, ay passion, yan wasalilo nga mao, yan kapatang kemasan ng court, wasa may bilmiya, iyay kapag palwari yan kelay. Praise the Lord, tuwa siya kamoy. Hallelujah. Okay, karyaw ta na kosonet. Okay, Peik kaitang kosonet. Karapatame mamasan iko mo, chama naman, umelan, bengkos ta nang ya, dami ang taki kosonet. Okay, ngay prong ko prela, chama-chaman, chapin ko cha kapagkata ramas nan Genesis silu, okay, Genesis euriyaw silu, kasali ang child mo mangkaw na kipa na atamoy. Okay? Popo. Yeah? Ari, relationship. Utan song koros panchap sang ewong. Okay, kaitang ko sunat yo me iti. Kauno sorta tuwecha chapel makin koto pusong takapanuya. Ngayon sa raw sa tuwecha mo, is a gentleman. Okay, is a gentleman. Totoo, waway awi kalaw. Chama-chaman mag-coach kiyang child freedom of will. Pungunsak. Artaga plata ime pa mo itong. Amen. Ari, ikakilang, and so kabalbang kailangan Genesis na Revelation, piniyo mula na yung kauna pang kasto pala ang kamatapang kapupotyo panuyawi. Praise God. Child church, o yung aking Christ. Amen? Popotyo tayo yung watwatan sa limuan ng Bible. Uta na kairakti ka sa liyang child tuwan relationship nan punga naman. Aman tuwa cho koe. Imo mo naman built ang relationship ang kauna mo. Kahit 1080, nagarasa pa may kalabuti nga ipot wasa, may itingan pagpakaya, lakab paliya tiyanga. Deso chupa mela, labang kalapichiya. You know, that's not true relationship. Kaya may kalap, mamimi ko sa apoy kalap kama. Praise the Lord. Abuya, apoy pain plata po pagpakaya. Tuwe tiyang kauno, utang ka pa na pagpakakot sang nanamnong yung unsak. Amen. Arga Peik yang kauno so chami maka. Praise the Lord. Anyway, chay pasti ko nga chatabe. Chay kos siya po. Okay, kariya kasilo. We amao. We amao kay ten Peik. Praise God. Galang, ibanda mo kabata. Why you're saying we amao? We amao utan intention of an chapsang am relationship ang kauno. Imakarata buksa romasan imak-check sa maurla sang niya child wiwiya. Pagkakapil may talapalurang Paul kasi yanan ng kayong Korinti saksilu, kakapil may talapalurang mo ni Sisla, mekila mechikan, up, social impact ram, okay? As an account. Yeah? Wiwiya utan pang based on ang relationship ang coach, kan kakasatama kupron coach, bagchailan kakbaigyan. Yeah? Okay, ramas chocho, ibang kasi yacha, riyay, mechocho, riyay so lang, gay rakin manitawan kauno, gay, ayon sa message chapter kapag once, iray pegyang kauno wrong, pola o, tama sa pala, iray bil purato, gay purasang, karapara matamatawa me, oh, main coach sa pungala, te, iwiyata Pilipilin sa pek, gay, te, ikachia sang kuprang kauno,
Ari tami pat pacuana ma coach utang ka rong mau coach masa nangu ko Peik yang ibantayo there is no turning back. So pura lamuri. So pura lamuri pa coach lalabat nan so na isa kwa na isa kisu Jesus ka chilolo kung ka child ma tama coach ka yang nan lima so makakisang. Even the devil cannot snatch you away from the hands of God. Coach utang lalabot. Ari kang pagkabay ko kasampal buweki Peik makareta komu yung ngay kita pan chang ren kauno. Amen. Tayo to lasang. Praise God. Amen. Okay, Rio Paliech makas kasi apo kita kilal ana child pa concord to wecha kay na so ni isak payo ibang kasi yacha matang so na espeta na makmail pa kang yak mail pan kapayatay ko sunatakan. Kay Ria isakeo kay meman makurongay o kapayatay ko sunatakan yai makin pakongya. Kay sa may panlalale, meman makin Peik yang pakong ya. O ebil pan pakong o kasaliyang Baini. Okay? Coach pan pakong child o kasaliyang child Baini. Mak child kin Peik yang. Iga sala pa na child pakong kauno mo. Amen. Kila na child yung pakong coach o kasantiyan coach ka child and Peik yang. Praise God. Amen. Hallelujah. Let's jump to the next one. Praise the Lord. Okay. Yatwa. Main ko kanta kayo met. Yatwa. Kay taka kayo, kakayo ya. Ngangki ko sandi. Praise the Lord. Kay tamangi ko sandi. Glory to God. Hallelujah. Let's stop with the next one. Hari. Karyaw tumati silu isak. Wano isak si bawatak tana. Pautapan puksaraun sa pulsang ren coach. O mawa nga child totok, and pataki ang aramas memelalo. O nga child, kapungalawiwi sa pungkan, o bilang nga child, patak tuan mo lalabak. Isa kisu, pairail kan makin, baba coach, and kakwiya, o koyak lan isangan mao kors. Praise the Lord. Amen. 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 Kaya kung kakyang, watak kom kakyang flip sa pulmamu bayan kom masa niya cha kom kakyer yang babakata iran bungkat yang kasaliyang child tuan kasan dia utang child pananana kayo child pananana sa mabuksaraw men ko bunga child mo. Amen. Child pananana ka skuli king child and Peik. Kay puweki tao dito sang baba atam ko dito generation tapa ko talel child libuti cha child nipan child ana panaramas makaw na child mo. Imakara tapak cocok child. Peik yang kau no ya tatokyo mak child na prong patugati te sarapatan na child mo. Amen. Sa Peik kasi na no ya mekot. Automatically sa Peik kakao tato yawi. Praise the Lord. Where we are kisa na palwaret. Imakara ta palwaret ya na imapol ko sa ya child na ale palwaret ka puligiti ba te put it under. Yeah? Kiti ba. Self discipline. Discipline your life. Okay, po kau no child ang kakpeik yang kau no. All right. Karyang ka kay pasan tapon manaman and quote. Glory to God. Amen. Pila child Peik pil kosang based on manaman and quote. Amen. Kaiten power of will in aramas ta kapilata. Kaganyang erong. Yo sa mi wata kwasay chaman kita penay mo. Okay? Karapa ay so may songan kasi alam may kasali ta kasi ay paran kan ta songa ta songkan. Kay puweki kilangi at mail mo na masapan so may planeta tame uya. Yud uya way kisali. Te songan aputan melel isuro ka ko. Okay? Amenda mo puweki ibanta cha sangan outside. Okay, maslik mo ka. Kang may kasali al sumok songkan mas lale. Okay? Nenak inang suwat marokrok ni melale. Imiyanane ki power and coach when deliver sang deliver mas lalayet when ko isang okay pwede rokrok iter momon kam pa putan strucken imagchalana ki manaman coach po ipaikan mo kau na masani sota na naksota kamal sota lipanet sota sang kanari manaman coach pa ng power okay manaman ngayon saraw pa ng power ya puyen kakpaik yung coach wasa sota ni Pilipininia. Amen. Amen. Nanawasan to talk ay po sa surupan tayo uyama mga konsepti yama ang pastor pa na uyayo mga kabat
Praise the Lord. Yang kau nak skuli kecil wasa koros kecil kecil. Amen. Ya ibata-bata ka utan. Amen. Ako pro hindi mo ang po ito banin tayo may kotsaka masan. Say what up. Are that's not di magkela na kamanaman kau no. Where wasa koros may mimia is the same thing. Same consistency. Memele lang kau no. Praise the Lord. Kasulu, kakasulu. Okay? And inangi Wait, and Aniki, mata-mataw mo, kupurmak. Bisa salamat to, ba? Wow, nangi mata-mataw. Wait, lagi ka mga ban. Ay, bot ko po nila. Praise the Lord. Imo ka school yomet, karatay bilanchoy. And Aniki, mata-mataw mo. Okay? Inangin wiya kupura. Kupurang kaw, no? Praise the Lord. Narik child ka, iban ko siya, makchay nakprong, watakiran pong kama. Kamen rong iran pungka. Okay, inangan uya ko puron kau no. Mata-mataw. It's a big thing. Achail mata-mataw. So ang koros chapsang ni achail mata-mataw. Amen. Takap pilata ang kakawi ang kula tatawag sa koros chap tasang na achail mata-mataw. Makareta and inangi mata-mataw me mo. Kung sa robil ka tete yung child ang kita mata-mataw tama ko puron kau no. Tama makalagal, tama holy, tama pleasing God. Nan wiya bayo rajik walu kakakola ami wiya. Nambilibay kupurman. Nambilibay bayo rajik walu kakakola ko watak outside na child texet na child wata-wata chapi men tayo. Hi ko sompal pang child mata-mataw. An ki mata-mataw mo. Kabayo yai school ki baweti kosong-osong. Woo, praise God. Hallelujah. School ki kaweti kosong-osong. Okay? Kakakosaya tama school ki. Ima kichay kila mo man bil taken imin take kanta ka. Weki nan mauret utan quote sa kakak salalobot na sabol mamasan. Okay, tama koyang iya pag sa romasan isong nakilalang kita. Ima coach mo itata. At saka kiyang kita may coach may bonang. Arisong koros magchay i-learn sa ngaman mo ay leader bil ko sa iyata na. Bakchochok chay king kalap ko sa iyata na. At tamang nga iki. Okay, tamang nga iki. Okay, abot wag kita laan tayo. Actually, so ko sa iya. Tami ka kuledisang lale. Tami ka kuledisang lale. Kung baka pa'y, maka inta laban patpatak no kasi to we ay background iko through a lot of things makocha na shape na bukasang sang toto we ki me ita mi ay plan so me ko to baba ka uno bil mi ay plan toro. Okay, we learn and so me kapacho kamatak. Okay, we ki memelelo basta yung rakita memelelo kansa na mo so memelelo su kansa na mo we utana bang kopung ay mo. The truth is not esto kan sila mo kamatak weta utanay mo rana na kabungpong. Amen. Ar magagota na na mo riso lang sa koros mo ano na mo chingwaros ar chak po may na suta mela Christ suta pasaneta. Pautan koros nan timoti kasi ya koros me memoriang Christ utan pan memoki song ma Christ lelen. Amen. Praise the Lord. Amen. Karatang ngangki school ki kosong-kosong, koleti ta ka lelelkan. Learn from it. Amen? Katecha wista, katecha complain kiya. Tama nga iki. Next one. Let's go to the next one. Praise the Lord. Okay. Metya mo iran pung kayo line pagkanintingiti am. Main kakakintingiti tama ko koletisang nang wata-wata ka. Chapo iba nag-istisayr. Tama ka sombalgi. Kitailan ka lang. Okay, buwan ni rakat koros. Akas kasaya wasanan Matthew isu resak payo akas kasaya Jesus mama sanior yaman mi iba narapata cha kana koy ko makanane taropoy ka pagkan ka kinchingiti am da revelation mo coach kat kiyang anyway okay masanong coach it's full of richness song jotok chay ka quality sang kay dan makapatang kiya kasalar ka kalete revelation kameleleya pa rain song jotok we are nak nan masa nung coach metir chay ka okay ari yai Peik imang kasaya cha oryaman no okay ira koros kawatan numara aman kawatan mo bom pipe aman kawatan mo bom Peik ira koros sangan kapal cha yo lelangra siniyang kachaw morati lapaketa malman aman morati numo aman so okay ari chay kalap ko saya pipe yai Christ
Yes, Christ teman-teman, Christ yaipin masano. Masano releaser tame kupra onguk. Amen. Ari tame Peik kasampal ke po makapan rongo-rongo cha masano ko chap ka so chop put in action. The kiyang numakit, kiyang nuwiwiya. Main ko chabil bantua chak kakam kamela la mer mo kasin nenta bom paibo. Ab masoto wiwiya yang kabil bambela. Amen. Pa yay Bible, yay Peik. Bible yay Israel kan makin wrong chaka payata. Praise the Lord. Buyang me kot stammer wrong. Ikalap ko siya me sarawi. Ang so magchay ko ba fellowship song chorus glorious. Sambilan suma glorious. Jailan kap nga coach perparan ki song kan. Marin suma imakayo glorious pweki. Jolang ka no patar paran support. The we atama ka plata. Tay plata. Tami koletisang nan sa pulmang got masang. Amen. Kariyaw Matthew Isak Riyaw lima Isak wasat kas kasaya. Jesus me pain masa ni wasat. Ang so me awiya bataka rakasaya yang riyam ko ta amnono rabrabakeno. Amen. Rabrabakeno. Ay me masa ni yang right. Jesus me masa no red letter kilang Jesus me masa ni tana. Iriyaikan, inaikan, ikan pakapaikan, iraikan makin wrong. Oda? O kabayata? Ya, iraikan mawiwiyak kupurang kauno iwawen kapayatamo. Kawiwiyak kupurang court. Praise God. Amen. Amen. Irian Jesus kan, ikan pakapan Jesus kan mo. Kahit nakangalar, no kaya pag emalang pulo, tama kayo ko sumpalong chain. Kachailan kak chang. Chailan kak kelay. Chailan kak mamauran paweti. Pamora chutan melen. Praise God. Isa sa may ba mamor. Masot amorat. Praise God. Chapel songan kabiyala pak chocho na naimo. Gay pop sang pitria isak poputinan pungan chakay kay. Ibe still we mamo. Praise the Lord. Buyi may asag mamiyay karaba. Go to the bakang ya regardless of time go through in life. Amen. Glory to God. Amen. Hallelujah. Kasilu. Na iso ni su isa kisu. Tana meman makin kapayata. Masanan court. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Ma. Agas kasaya. Tana. Irail kan makin kapayata masanan court. Ito kitail kan makin wrong o kapayata masanan court. Praise God. Kahit isang nanira, pilkabayo, kasaya wasat, na son payo risak silu wasame, agas kasayang, liyan sa Meriaw, ang son itipila, dahil main call kikolo. Wala ni parro itipil. Praise the Lord. Tama Jesus masani, eleler, kasaya eleler. Woo! Eleler, yan sa umet. Meton kautang kan pang kautang kingen o melen. Malmangi. Kautak achel kautak kong kaunong tananano pasanta sampong ngeno melen. Amen. Waitong nganan court. Kay chay tetatong kya chay kel, chay tetatong kya chay program chay kasantikan. Which mean amaw. May kasi yaki pa kay panilaw tina chay kautak chay pangkatyesang. Okay? So chay lel taka makot kupur kay chay lel. Bayan sa umet chay terin talaga. Kay glan liyo so cha kay tena rongat cha. Ay so merong kola ng Samaria patak yung ride puksaro masani mero kamela na tamen tao kola rongan Jesus sa patak pain monti rongorong puksaro masani mero so belan liyo rail tan liyo isolar isto kamela la puek yang mentao cha a pain kich kelanger. Woo sa kamela la po pain kich kelanger. Hallelujah. Aria so bang pace tanga cha isma why ko tanan parat a pain ko pan guyayer katete melen pa pain ko kelang pain ko wrong. Kamela la miya ramay wong kauno. Amen. Di makabang kaya lain kirain. Papanta makabanak. Tapil kauno kalangan kachki ang child sampar riyaw talmaw. Isa ka ba murinmat. Kastil kaya lain. Amen. Amen. Hallelujah. Kahit ang jamuin panta makakachangatong kauno. Never. Hallelujah. That's the lie of the devil. Utang ka ba? Memoriang kauno arain ko kolacha. Amen. Pakong kauno. Pakong kauno utang. Genuine relationship with the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Nan Joshua walu.
Puksaroga tete yang kecil wasau tana. Irai kan maban injingiti. Utam pilpisetik hinta. Maban kolokol. Maban mata-matawa. Maban kanayang puen kapayata. Irai makochi no kiyang tanarabang paita. Orabang kapopola. Woo! Praise the Lord. I like that. Amen. Receive it. Glory to God. I've been like that. Mine gets to the talk. Based on what God said, I'm relationship, I'm genuine, I'm ewang kauno, I'm melon. Iban tayong song koros coach masani. Let it be in your life. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Not based on takchail, kakwiyata, kacheta. Of coach utan lalabot na sa pulmamasan. So ang korospan, sora lang masan ng coach sa sora na. Amen. Amen. Makakamela say amen. Amen. Hallelujah. Kau no mga iwasa makamimi ha. Amen. Kahit talo kaya na free yung kupurbak. Ibarangin tayo amen. Amen. Wawaki yan. Paitan. Paitan po na imo. Makamsudali. Bambinale. Glory to God. Hallelujah. I'm excited. Praise the Lord. Okay. Kawanong. Yay kitailan. Wasat. Nakas kasi atuan Saul. Kasi na marki Saul. Kayo na marki men Israel. Kariyaw yay na marki David. Af kayo. Okay, wasat magas kasi kau na masani yang Samuel ang batagi yang Saul. Kola kamela, iray men amalakait kan kamela songros utang ka pang waibaw. Okay, anyway, Saul went. Nasong Beko went. Songros sira kamo mala songros. Abita, ekisya meluluwa. Ya, na markiyo mamorcha. Yang aki, sip, ko, manakan menta men, mayroong ang kauno. You know? Okay, pakachay, babakot, himay purong kabrelenta, babakot ni penisane. Mekot me sounds good. Muan mawang ya, ikaklam na mamepong. Apkaw na utang kupuruk chailan Peik. Peik to the point of die. Hallelujah, death. Yeah? Lang, suka peran, Peik suka peran. Or makchay mang ka school ki Peik. Diyan na mo itong coach no penta sa lang chain. Mo yung chain, pagchay lang ka kopungupong, pakaunon, kopung chain mo. Amen, pagchay sutuman, kola, leren kauno akchay, ya socha, aleki kachingpan, kachay kin kapayata, ekisya. Chain man kapayata to the full. Amen, to the fullness. Amen. Hallelujah. Now, Markia, tana, Samuel kasi yung olo. Na, Saul, na Marki Saul, puchay takre, mano ko. Warta, mano ko ba, sapang Samuel. Praise the Lord. So, kanagila sa tukat. So, ang koros me ba, nagyagla, kauno ba, kasaleta. Amen, praise God. Anyway, tamay ko sompal ki. Weki, kailan na Peik yung kauno. Amen. Iyay kabakap chailan Peik yung kauno. Tama coach, malpe yung uglala. Kana na Peik yung coach. Amen. Amen. Pues sa Peik pangkareta chail. Katsiyasang, sa Peik pil pangkareta chail mamorso to pangwaray. Glory to God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Last one. Okay, last one na Matthew isu reza kriyaw magchay koros kuwat ligi, ya. Chay koros kalap use. Chay kin kalapil. Okay, bakchay we can sharpen one another. Bakay dem koros men ta may account mabayang so kuwain ko. We right kan makin kapaya tao kupran sa may. Praise the Lord. Yeah? Amen. The wrong mo, dami enta. Kahit ni right kan mapanin ta may account. Wewe kita may patpataki ang child wasaw. Patpataki ang child kahit ten chochon kasay. Af komo yung ngayon na nakapaya tatama coach masani na newe ran. Kampagabay, kayong ran chay ka school ki ang zone quiet time. Karyaw ran chay ka school ki tuwan chay dan wound ki baglang. Wow, tang ka sompan nan kalaban Christ. Imakarata sa Rapino ko sa iya ka sotra baka kintang neme sa kachapa. Main ka itipak nan tatakan ba. At masotra neman ka sutuban lelatosa. Praise God. Anyway, respect one another. Okay, pwede karapaw. Kasi tama karata kalapan Christ enta. Karapaw kalapan Christ and wunsakla. And grow in unity. Amen. Tatok pa na. Karapaw po mangayaw. Chapuyo and kak function well. Praise the Lord. Is machapuy. Christ. Amen. Ikan kalapro nga kay kintao nga isutuyang mo. Of Christ me utani yang. Kasi melen. Pabuksa Roma ni we are the body, Christ machapugalir. Kachuka kan yang pachang we kalapan palwaro we are Christ. Never. Watak mau Bible book tayo nagkaklearn. Uta we are part of the members of the body of Christ. Amen?
Hallelujah. Glory to God. Okay. Kareta Peik yang kauno. Kapayata masa ng ko di kitail te irail. Amen. Nalokayang wayo kasi ya tana if we obey optional. Makabampay utan guarantee ka banler ran kauno. Maktel ban sa Peik. Arik tel ban bunch of sayings of Jesus be masa niyer. May rai kan tamatang kapayata. Amen. 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 Praise God. Amen. Alangan ng kauno kupurmak. Istukin mo ako ipatak ng karaba. Ikan butani ko mo ako loko kaya ang pain ngay. Karaba ang sharpen. Imo pugsaraw masa nina ni payo. Kay payo isa kriyaw kupurmak. Payo isa kriyaw. Masa nung ko tuwa chakat las makang au riyaw. Kun palaway palatong ay mo puen kun kun kakela ka pain ay mo. Amen. Especially lesson magtry rong pan. Ari lesson ko mat. Kaum ka kileleti kita kaum ka puinin sa ibang pakita rin puinin sa naksentong komoy. Ari kalanganan kupur koros ibang kapakap. O ibang kapreyang kapakap may mga siya ibang kapakap. Pwede kakan Peik sa tumangin. La ibang tayo kauno malang deal with you and me. Amen. So ang totok chan na pilatak chan Peik yang. Okay, magkupuran kauno. Kakakasaya uta di Peik yang kauno. May banta krachay, miya makin prap. Mana kay kitay banta so, isro kan prap. Apuk saro masa ni meman magisro ya isa kisew prap. Glory to God. Amen. May kakita dapat kita sharp. So, masa ng coach lang. Iban tayo, just trying to water down the word of God. Katepa na memorong kauno, katepa water down po and say song ang faith. Elevate ang faith and rong more po ang faith ng kak-rise to the word of God. Wairaikan mo kami lalamasan ng coach. Utang coach, lalabot o coach pa iyang rai mo po natin. Amen? Nagarasa ba? Miya meman masutuman sumaw? May kitay koros pang kawata pa child ka. O sumaw, kisota kloring sumaw. Amen? Sota lingan yung nan sumaw. Imewiyak kamatak, kawela palwara mong kalwache yuk, kapante yuk kalakarangan pa din ay punot. Kay duwa siya, ngay ipepeyang, ay babaw sumaw, pneumonia paksilu, still praying, believing, sending scriptures. Pray, pwede ka kanirail to pweki, Wi-Fi yung cut. Anyway, I pray over them and believe. Amen? Are we making tayang? Maka may tatarkan kokola pa kiyo mimira, maka may tarak. Hallelujah. May tatarkan kokola ka bang kokola. Maka still man paid pag niyang karapa, coach panwon kiyang karapa. Praise the Lord. Release it. Oy, pero still wiya kam kamelele. Kahit wiya kapakap ki, ime wiya kapakap nga coach. Kapakap nga coach, matuwa chamech. Kaya ba maipunat ki bangkas kasi yang chor. Awi men kapakap nga kauno. Pamabin mela sa mala, praise the Lord. Utana ban tuwang kaun Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Ari man kapakap kunuk. Mona ibang kiyang ya Auntie Jackie. Amen. Wasama kabimiya. Kaken Peik and we are person in chamong yung. Hallelujah. Umurin met song koros magtabang uyak tabang rong kanayang. Imenta ka chapina chayle sano ko sa iya. Peik ko sang niya chay rong dama ko masan. Kampakabay. Rong mau. Bible ko sa iya mamiya sa lang chay na rong o rong mau. Kop prayer. Kay makot mamasa nung song yung makana na Peik. Peik ang ampo. Peik ang kaunin tato. Peik ang church, am pastor. Peik. Pwede isang watch ka lang, iba tayo, Abraham, masoto Peik yung kauno. Kamu yung ay pangkatiyasang. Kalanganin coach, pwede aray generation aray mo. Lalo to Jesus. Jesus katin lang ata, nan matwalitan. Puksaro ka dito yung child, may lolo, pagkarain sa mo, kachikiway isang iya, talan loko-lokot. Makak. Apso ko promuichan po ita. Isro mangay. Akay pa ka child, Peik yung kauno, ang pilata. Mela rabanta taka kamumon wak sangera child panene child culture child kuya macha kamumon pilata rosang toror ke pilata Christ pwede ka men koten kapayata kawela kariyakan kapayata child panene ko kulata. Amen. Hallelujah. Sa may kot labalap kalangan kiyang kumusta pagmamasan wasakan o main kot kalangan me Lord kamangi ren aman kit korusian merong glayet Father God nan clockwatch Lord, kisang yakiyang kami, kumamasan yang amanaman o God. Step of faith,
Mein coach, Peik yang kamu kak, what your kat, kamu coach man melalapotan sa pulmamasa, no Father God. Mein kaun Jesus kalanganin kamu. Pagam kajin masa di songkoros sa Peik yang, ima wiach kaun, ima wiach master. Ma deep ma wiach master. Ma kamu ma wiach kaun no mein sam. Kalanganin kamu pong wat. Ikaw mga kila korusya merong lech, run what your Father God, kaken Peik panuputi. Nanay mongyong, nanay mata-mataw, main coach kalangan. Pwede kami makachin masa no Father God. Kapaya to korusian, kahit tensang ni Atkel, Lord, kahit tensang ni Atkel and Pilipil, apsang ni manamanin ngayon sarawi, Lord, magam kachin masa di makach rech, karensangat, the beat of our hearts, oh Father God. Kalanganin kami. Release ako mga blessing po naman naman kita. Name Jesus Christ. Hallelujah. We believe it, we receive it. In Jesus' wonderful name we pray. Yes. Amen. Amen.